Maynataq kankichik munasqas waqmanta antakushanchik Diospaq palabranmanta parlananchikpaq. Qallarisun kay historiata uyarispa. Pachapi karqa manchay suwas. Tukuy hallp'a mana atirqankuchu kawsayta allinta imaraykuchus sapa día, sapa ch'isi suwas chayamuspa tukuy imata apaq kanku. Chaypaqa autoridad nirqa imata ruwasuma. Aswan soldadusta churasun, chaytataq ruwarqanku. Chaywanqa sumaqtachu rirqa mana imaraykuchus. Inti kaqtinqa tukuy ima sumaq karqa. Mana suwas, tukuy imatapis ruwayta atirqanku. Ch'isin chayaqtinqa waqmanta suwas lluqsiq karqanku. Mana ni qolqe, mana ni ima kaqñachu. Entonces, ima pasanman nirqanku. Chaypaqa uqta tarisqanku. Chay autoridad nisqa diampi chayqan puriq kaq. Pero ch'isinpiqa paypuni suwasta tantaspa lluqsiq kaq, tukuy imata urquq wasismanta chaywantaq manchay qhapaqman tukusqa. Munasqas ajinallatataq supay ruwan. A veces nin sumaq runaman rich'akun, a veces nin Diospaq angelesninman rich'akun. Hinata niwanchik Diospaq palabranqa. Chayqa mana t'ukunapaqchu imaraykuchus supaypis yachan k'anchaq angelman tukuriyta. Supayqa yachan timpownin tukushaña. Entonces pay llank'anan tiyan aswan ligeruta. Pay mask'anan tiyan piskunachus paywan kuska wañunqanku. Imaynatataq pay llank'an. Manchay yachayniyuq supayqa. Entonces hina llank'an. Paynin noqaqa mana llank'asaqchu piskunachus creenku Bibliapi, iglesiaman rinku, milagrosta ruwanku, chanta chayllapi kanku. Entonces paykunaqa noqawanña kanku, puñushanku. Entonces noqawanña kanku. Noqa atakanay tiyan piskunachus suyashanku Jesucristo hamunanta waqmanta. Noqa atakanay tiyan piskunachus Diospaq kamachisqanta ruwayta munanku. Chaykunaman noqa trampachu churanay tiyan. Chaykunaman noqa urmachinay tiyan. Imata ruwayta atisuma. Imaynata noqanchik atipayta atinchik kay supayta. Hermanos, hermanas, noqanchik yachanchik que kan imaynatachus atipasuma.
noqanchikqa imaynatachus Diospaq palabranpi nin mañakunanchik sapa dia, sapa atispa. San Pablo nin mañakuychik ama samakuspa. Diosmanta mañakunanchik tiyan tatay kay maganakupi noqaykuqa mana atiniyuq kaykuchu, pero qan hatun kanki, qan atiniyuq kanki yanapawayku Señor. Chayta noqanchik ruwananchik tiyan ama samakuspa mañakunanchik tiyan Tata Diosmanta. Chanta noqanchikqa mañakunanchik tiyan yachayta palabranta hap'inapaq sonqunchikpi. Imaraykuchus pichus yachanku allinta Diospaq palabranta mana supay trampanpichu urmanqanku. Supayqa allinta yachan Diospaq palabranta. Chanta pay yachaspaqa parlan Diospaq palabramanta. Yuyanchik de que Jesús carga tentasqa nin palabra Diospaq palabranta. Supayqa urmachiyta Jesusta munarqa. Imaynatapay llank'arqa. Hinata nin Mateo capítulo 4. Chaymanta kuraq supayqa Jerusalén llaqtamanñataq Jesusta pusasqa. Templo torren patapi rikhuychirqa nirqataq. Diospaq churinchus kanki kayqa uraman wich'ukuy. Imaraykuchus Diosmanta qillqasqapi nin Diosqa angelesninta kachamusunqa. Supay yachan Diospaq palabranta. Entonces, imatan noqanchik ruwananchik tiyan. Yachayta mañakunanchik tiyan. Diosninchik yanapawasun hap'inapaq. Tukuy imatachus noqanchik yachayta munanchik chanta hinata nin San Juan. Chayqa espiritu chayamuspa paynin chayqa kaqman pusakunqachik. Imaraykuchus mana payllamantachu parlanqa. Astawanqa Dios tatamanta tukuy uyarisqanta ninqa qankunamanta willasunqachik. Supayqa manchay trampasniyuq. Llulla supayqa. Noqanchikqa atinchik kay supayta atipayta sichus mañakunchik Espíritu Santo sapa noqanchikman chayamunanta. Porque kaypi niwanchik que kay chayqa Espíritu imaynatachus pay hap'irqa Diospaq mensajenta kikillantataq noqanchikman yachachiwanchik. Chaywantaq noqanchikqa atipayta atinchik kay supayman. Hermanos, mana sapanchikchu kanchik. Noqanchikqa Diosninchikwan kashanchik. Entonces, ama llakikunachu. Sichus noqanchik Diosninchikwan kanchik chayqa atipasun kay supayta. Chayraykutaq ama qunqanchikchu. Sapa dia Diosninchikta primerota churananchik tiyan. Sapa dia Diosninchikman parlasun. Sapa dia Diosninchikman nisun tatay noqa munani chay wasiykiman chayayta yanapawayku.
noqanchaywan kuskapuri kay hallp'api chanta haqay wasiykipi purinanchikpaq unaypaq. Diosninchik sapa ninchikwan kachun kay diyapi. Amén.